Amasa in so piule now viewers ho zo si na bon chawin video tha ve ki dingin kahin lim che kirvin he tunia hin Egypt gam chung chang thua Egypt gam sunga thil kidang ki mudo ho aban nei cha na sai diwa he 17 December 1903 kuma he van noya dinga amasa pen adingin van laizol a len na thei len na hi right brothers te ni uchan ahin sim do hon he hichima sanga chun mihim ten van laizol a len leding hi abol do theilo di wa jong inagial mai thewa hi ahin la mihim khan to na asan to dungzu in science lam thipna nei researcher tampi in sun le janum lo in thil lui ho ahin khul jingun hi hi a ko na chun thil kidang ta ta tampi amudo jingun hicha hin mudo hola ajong chun Egypt gama hin 1903 kuma right brothers tenin lenna ahin sim do honna sang hon kum asang masanga ana umsa ancient civilization lai pia anaki pudo hitadinga ta sanum huikung lim anamudo win he tunia he kum asang masanga mi hon anaman cha ho researcher hon ahin mudo ho hichi hola a Egypt gama huikung lim anaki mudo thu in a saying wa he ka channel subscribe nai lohon lungchiten subscribe ne hin bol pa pi divin ka hin team masaven he tu simi sai masang un crypto mining thu new cha ka hin share no min mi atam zon jong he diwa hitan hechi satoshi core mining ki ti hi tu ahin free mining bol theina lai ahin December 12 2022 lahin free mining anaki chai ding hitai share lodi ka ti hin hizong le pamai ka sa jin mi khat mi ni to in jong phat chom na na nei kha jong le tia tu ne hi ka hin share ki he hechi satoshi core hi ipiham ti abai pen in sei lew han hechi core coin hi decentralized token iti di ham khat ahin Bitcoin Ethereum ho banga hi hungman tam thading din muna he hiji ajo free ai mu thei pet wa hi mine in ki bol so ke di wa jong ikiti mo he men net hunglut kun cha hetan hiji hi ilha so lo be divin ikidei sawan he thakhat se wa ta jong le gunchu ta en pangutin hoi ta en bol lew hen tampi nei man tho di he a bol ding dan ho hi achunga ai button ajong hi kahin koi ding ahin ka video ama salam pen hong chu ve lew hen Satoshi registration boldan ho jong om sultan hizong le anoya description ajong hi registration link hin koi ding hin hicha ko na hi register bol nom hon na hin ki bol theu hi itiham kana boldan hello ho chun anoya whatsapp number jong ka koin hicha khu whatsapp ma direct ane hin do jing theu hi tu hin thu sim langa na lut ki wete Colombia gam thumlam gam kaya gamang la khat hin phar khat lai chun kumbaya civilization ki ti khat ana umun hi hichimi ho chun thi ngan le sumeng mangcha in anei ego ho in sungthil ho hoi ta simun anaki koyon hi ahin la hichimi te ho chu tuni ahin mu theidin aum tapubin asun apau anamang ta na hi hizong le hichi phat laya anaman chau anei le go ho sana dangka a anasim ho chu leinoya anavuiwin tuni chan in mu thein aum na lain a hi 1965 kumchun archaeologist team khat hin hichimi ho chen na khupi mun leinoi ho chu akhu do wa akhul na wa kun chun khumbaya mi te phat laya anasim ho le anaman ho thil le lo thil keu izan ham khat anamu do win he hichi thil hol a chun kidang ta sandinga ha sa lew tampi jong azawin he hichi ho zo sila a chun tua e hon imanu hui kung to bang lim khat sana a ki sim khat amudo win hi ahin la hi chi pha la chu hui kung imacha na nai lo hi jin hi gan hing ipiham khat lim avet wa anasi mu hidingin ata sanun hi hizong la hi chilima hin adang sanga akidan na thil khat awmi ati je un ha ta khul thu dingin aerodynamic expert hokoma anapi do un hi hichi gan hing ahi lo le khoi holim ahi dinga ahi le itidana atolanga hi amei tabang akitung sang to khat hi do ahi dem ti hi tulaya ehon imanu hui kung tolama kitung arudar kiti to khun akibang in hi wacha ahi lo le khoi ho a hlau hi ata sa chunglang kai jamin akin ahin hichi lim wang hi anoi lam pe na aumin tulai hui kung ho thla to akibang chenin hi hichi hi engineering term a elron akitin echi alha iti di hom hin huikung azit leveya aki hei theina dinga aki thu pi hi 1903 kuma huikung masapen right brother tenin ahin sim do hon masang
kum asang masang pe akun kumbaya miten anasimu hichi huikung lim tabang hi research hole archaeologist expert tampi alungdon sa le jengin a hi hichi lim ahin tulai huikung a kimang feature phawep azawin aerodynamic friendly khat jong a hi tua e hon imanu huikung ho hin hui ha ta ho jong phate a adal do a num ta a lengle the a ki sim a hi hichi hi aerodynamic friendly akiti lo na cha hi hichi phat lai mi te chun hichi to ki banga hi anasim do a hin amhon kichip namai maya anasim hu jong le tu khanga ki mang hui kung ho to ki bang chen a anasim do theu hi mizo se lungdon na khat cho he tu a kun kum asang masang pe a hui kung lim anaki sim do jeng hi hichi gama hichi khang lai mi ho chun hui kung anasim uwa anaman nga mu a hidem ti jong hi ginmo na chang jong au min he Egypt gam Cairo kiti muna kun kilometer zangale som nga vel a gamla Temple of City kiti hichi temple sunga jong hin masang lai pe a anakisim limza chum kidang ta mu thein aumin he hichi temple bang ho hin figure zat chum aziun akoy na he hichi ho hi hieroglyphic tin aki he na he hichi ho hin avet sa chu a hi le hichi khang lai mi te chu itabang anahi wa itabang chondan azuiwa itabang thillelo anaman uwam ti ho avet sa ina hi Dr. Ruthober kitinu hin hichi ho hi holgil na nei ding ati je in lim anaka min a hi hichi lim kap na chun kidang ta lim izan ham khat anamudo kin in a hi tu lai a ki mangcha modern technology ho to kiloma ma jeng figure izan ham khat kisun a chu amudo in a hi hichi hin tu lai a ki mang fighter plane helicopter tabang tui chunga kong in nei tabang le tui noya ki tol submarine tabang azawen a hi hichi thil ho hin wan noya researcher min thangta ta ho jong anasu lungol leu hi tu tua e hon imanu modern technology ho hi ahung ki man pat ahung ki sim pan a kun kum jani jong hlingnai lo hi chuti e hele iti dana tu a kun kum asang masang pe a chu ancient Egyptian ho chun a in bang dung uwa anaji do jeng theu a hedem ti hi a hi hicha ki mu tu tua ki mang helicopter ailo le submarine ailo le ships ho ti lo adang figure kidang ta jong ahung thlung ki dinga ihin man diu a hedem ti jong hi gel lo thailo khat che he hichi figure kidang ta ho hi temple of Seti mun se a hi uma a hi pun Egypt a pyramid lui pena ki he Josher ki tina muna jong mu thein au min a hi hichi muna ki mu thil hola hin thinga ki sim bachalim tabang len na lim tabang khat jong azaw na he hichi jong hi tu laya e hon imano hui kung ho to akibang ta ki sim hin aerodynamic friendly jong a hi kin in he hichi thu hol do na ding in aerodynamic expert Simon kitipa hin hichi lim to kibang chet azat nga vel a lin jo khat asimin experiment anabolin a he hichi achun hichi lim ki mudo chu aerodynamic friendly a hi ti proof anapi na he a hin la hichi lima awat khat wang chu a hele tua hui kung tolama amei pen hi a hi hichi lim hi amei jong a anasim uwa kumso ta leinoi lama ana ta je a hi itiham khat a anabong thakha hidingin ata sanun he hiji chun Simon in aman asim pen len na limpa chun atomei atu be in tes abol kin in a hile he akuna he do chu a hile tu akun kum asang masang pe azong hi tu lai hui kung to banga hi aleng thei anasim uwa anamanuwa ana hidingin ata sanin a hi a hi mong e tiwang asai ngam povin scientist le researcher min thangta ta tampi in ipiti deudan hamti ana khol do zolo thil khat in aum do tan he tu ni chanin zong hichi thil ki dang ho hi koi machan a khul do zo povin hichi ho ti lo thil ki dang za tampi zong aumin hichi ho zo si hi tu ni chanin zong khul gil na nei mi tampi in ki chol ti lo in a khul jing na lai un he tunia din Egypt gam thil ki dang isai naw he chan so he tai video like share na bol ji within video kiting like mu kitingin ka hin team so Kevin na bon chavin stay safe and stay blessed.